Ya le o matou felo ai nei ma le tatou vaenga lo fiso whaatoanga ia po le tatou whare lo whaatoanga sunga ia Craig nei tai au good morning Craig malo te fo manuela sunga nei tai fo ya langi matafi ya se fo manuia e o le eva vai atu nei mo lunga le oina masina e te ya ni vi ia le ya o fatalo fa masani la va tatou falo lo mo whaatoanga ia I tai au asolua te tasi on pon kalami fa tasi me finga pa anga ma le tatou wala fa sala lau o 685 radio ia ile good morning show on pon kalami ia wala wilo ai fo tatou wala fa sala lau I tai au te tasi e fatalo fa trailer tatou pon kalami ile nei tu la tai au I tupu mai su tatou atunu ele ngata la vileo se tasi la volo mo mo tatou fa sala lau so la fa se va anga o tatou atunu ia po atunu mo fa talo fa atu mo folo fa atu ia fa ia o mo fonga le pulenga mali malu fo yo le ofenga luenga ale fa lo mo fa tuanga ia ilona na la tasi sale longa mo na la lu lo tatu ina so tatou mo tutu mo nei ia e fa talo fa tuai ia ele ngata ile o lo sunga lo tula I mali foi ia te vai ia tuma ku me strong a ni tai a kili ia o mai o ni tai ri Craig kai le I fa se atu I tatou fa la wilo tatou fa lo te le fa fita o lo langa ai api ia mai le tua ele pine fa ma nga man malo se tu le mai le aso ma le tai tua se to nga fa fita o ni Craig o fa fita o le mafu mai fa fa fita o le mafu o ya no nga na le se manu mai fa manu mai fa le ele ma go mai ko ya se do ia la sugar de tai au tari fo tatou tunu ia ini so fa la wi lo tatou fa lo ni taimi le talu ai no le o tatou taimi manunga la vol tatou taimi te tono la tala me fa solo tatou por kalame o se toi fangu o se fa manatu fo ia ile tulanga lo ia tatou fa la lo fa nga solo mo le masina to la van ni tatou tanga fertilizer fo ile o le enrich urea po le urea ia po le fai tau fa sa mo wala lo le ni tanga fertilizer o le fa le ele o le fa le para mana tua o tatou fertilizer ni fa un tong e fai fo un sui nei vai ia ele ngata la ile I fola au aina o le tulanga I la au fai o ia e pe ona la wilo ai fai pe o talo tamu ia o le fa mata ngofi ina le o lo si le tulanga lo ia mu tie tatou malai si le volo ia tatou malai ta alu pe o tulanga na o peste tatou tunu I le tala fa tol pito tono Pasifika malalangi ato yo na la fa nuala me mata ona la fa nuala nu lau ava kangola try kamale ubia try le ubia kwa shine sa work kamale ro sa ilona tau sa fa luina se laudi ma se fudu kwa fa pa uwina le iva fudu iva tala al fa manatula o lo termini o lo termini te suatu e fa tawina ile na le iva tala ni te sui le tau pa to tau nu mai ia le si container lai o lo termini ia ma tu le mai lo fo por ale umi la tu ma wele iva masina to na van ni fa luina tatou iva tala dia o le popoling ni te wa to su tu uma ape vila ai sa mai ma o pen fa ape uma lo ape vila fa samo to repeat mai April fa pala ina yo fa luina ya tatou iva tala le mon lo te tatou tu mana ya o le a fa ni tat o lo no winga fa pele mai mo mai to tele tu no mau o le toi ina e faila na whatoanga po lo matua. O ina whatau mai o ia pe oka mai foi le whatau mai o le tātou tanga whitilesa lea ai piki nei le toi ina po lo matua. Ia, e moni lama, mai tau lua foi e le tātou au nanga lea mo le whainga paanga foi mo le vaenga le mau appa po le Samoa market. E le opine foi e tātou whalau loa i asta i tasi masinda i tasi e whaaluina I lunga i tātou Facebook page Samoa Agriculture Store. O a malava vaenga e whia mana o mea social company au tūlanga I whalau I loa mwhapitoa. E maua umalava I lunga I tātou Facebook page. Ai mo tātou a inga tamati na mali whanau folo au tau malele ia polo ia tunu ma mawho I peona e tāua. E ma whai ona whailau whaatau mai lunga I tātou app ia. Ia ona lafoina mai lea o le tūlanga wa o le lisiti ia mana o mea mātou. Ia mase vaenga lai wha maoni ia lau susunga. Ia, le ata. Ia, le ata. Aiti. Ia, le o le ingoa wa e mpaiona sau e lua simi. Ia, e se whai. Ia, ke wa simi chansen nisi. Ia, simi chan. E tūlanga wa pēna. E mpaiona ona whai e tūlanga lea. Na ona whai mai lawa le whatau. Ia.
e fia titilo foi la pe fia sila foi ia vai fa lo mato office tonu ni vai i le lisit Okay. ia na fas pe pare mamato ia ai vai va cha la wa pa umo Na ia te. Ia, ta fa solo tu ni si vai ngone tia sa no ia ni tau. ia ua sila foi ia le company le tanga fetile selo tato ia ia ai ato no tal fe ngone mai le se package foi le ia po se a vaenga foi le atuanga mo fa ngai ngole tato fertilizer le winga fa mtalanga ia o le fa ngai no fertilizer o vaenga uma ia en foi na fa ngai no fertilizer Okay. ia pe ona ia tato fatula ile tele maleno no ia tato fatula au i tulanga o tato la tolo wa ia fora waina lo tele mano no e tato fatula au ele ngatana le fatula au sa tunu le apa po le pepa alo wa ia familinga Okay. ina ia mpaiona fai mfatai ta inga fatula au e ini si mpaiona tu va tu tato officer fa mai sa ia la tu fatula au sa fatau ina pesa au mai fo i sino fanga ese mai fa lo mo fatuanga peta ile o mpaiona ola Okay. o le fsoso aninga la pe nta o tato por kala me tele o soma vai a wete muse te fesidi Sa wa. o le au fainga luenga fo yo lo fainga luenga fa lo mo fatuanga o lo o ye to mai manga ba Ia. e fa matal tala ina ia o lo a oni ai kia fa o popo foi i fa to nunga pola pta inga o lo tu ina mai i fu fa tau so se o lo fa tau wina a pe ona ia tu langa tato wa nai tanga tai sa tu va a fa pe ele o la lo fatula a woni fa pe fatula au ni so time Ia. sila po a toa po o ye foi se elemeni le ile pala a wa le o la usi o le fatula a wa fatula wa ye mana o mi le vai e mana o mi le la ia matulanga va pena ia a se e mafai ona ngalue ina fa fanua wa to faina mo la fa miringa O lo winga le wa e se tatou fatula au le foto e provider tatou falo loa ma tama ye wola. Familinga o tulanga na se ole fat le tau ole fatu ma le tau familinga. O tau o tatou fatu ia sa o lava ia le fa sidi elo na se senga. A wa o tau o tatou fatula ele fa pe sau 5 foi ia. Okay. E sau sa o lava tatou fatula au tonu o le pepa po le apa. Le winga na fa mtalanga ia e sau e over to the selau fatula i to tonu o le pepa po le apa au tatou familinga e mafai ona sau le tray e mafai ona sau tasi foi le ia 5 fatawina i tonu tatou tama i planta back lai i lona tau e tala le metas Okay. le tala le metas le au le metas le e mafai ona fatutupla ia mafa na mai foi se tudo ia le tele mala no emisio o fatula Awa pe le stanga ta fai fatu anga pe fai la le mana o le mai le pe pale le fatu ona to ya ru le teime to tau ai pe mana ia ta male wo wola nga mai ya ku ulo ila lo ya fatino lo ia na o le si foi e no masa salo ia pe ola pe le ola ia fatu le fatu ta le ali ala wa ia malona fatu ta inga le leia le ai la wa sauti ngai na susu tu fa tau le familinga fatu lo si do o le tulelin o lo wa ia foi mal tanga pala e mafai ona si ai lau fatula au de po si lau familinga ile fas fanua wa to faina o man nga lue e tato tanga pala po tato tanga fetilis e fanua le si la tato tau ti munga lo wa yai timu la pero tau tato por kalam to a sia sa wal mono pacifica le ko ma tau ti pe nga umar sa wa tamalo si lo sa wa temini sa wa fia kamar timu au ala ni ngalo le slack and snail o mai le falo lo fato e o wera le me slack and snail la this is my slack and snail ia tamala na e fata mai si da Afrika ia o sisi o le ngau papa o le ai se fai tau ngal slack and snail lo o le a foi ne no le manu fala fuale la te fale nga ina tato fala au aina taipe o le ku kama yo fala wa ina foile o kapisi va pena ani te ma nei ala le o tato o lona ia o wera le sang o tato o le ala va le tu engata fa ngala le slakins ne tu wailo na mo o le ala va mama foti munga televeti munga e ta tia tato o loa le ia e fenga ta fo yo na va na mai se fe fo ila se len wa ma tuti au mai ala va le o lo malona tau fa tau ina wa o lo ananga ta
Ok. E se mele tātou pe patuai vai le lam sama le sa. Ia le blitzim. E se mele tātou pe pana o le pusa na o whaunga ina lava e tele mo tauia mo le munga la matuna hapina. Ua sirisila le pulenga ma le whalolo o lo mo whatuanga. Ia ere wha pe o tātou na le lua lava tau. Ia. O tau munga la. Ma tau ti mai maupeanga winter. Anga winter. Ia wai ai lasi si o e pingi mel whalolo o lo mo whatuanga. Ia mo le ka winter. Winter wai sau whakula au le winter. Ia ila le winter wa o mai le apu. Sia o kangana ko le apu mare pe. Ia wa o favorite fruit tanga ki mi. Ia. Mea ke vai mai ai pe au si apple. E makai apple mea. E makai pe ale. Ia o tulanga na lo wa ia tātou o lo mo wa tātou whaloloa. O tātou tanga uia le whaaluina te mini. Ia. Awha pe uti lau whaaso. O le iwa tā lalo pa uai. Ai awa ni ngalo. O lo wa iwa tātou kamai container. O le kasi kilo. Ok. Impa yon whatau ina pe awha pe o lava lau tērin. Awa te popole le tau tanga le yin. O lo wa ia tātou kai kasi kilo nga. Ia whaonga ina mai au ngā fo iwa ele wha pe o tātou uma. Ta. E te te lenia tātou peki fo ia whaonga ina mo le whainga o tātou wha miringa ma whainga whala wain. La wa iai foi vaenga o man saunia. E fua la vai so se tas wa ma to tire tilo fo ilia. Ia. Po ai fai pisinisi au ai de ai tu sa la varsi de fa lo mo fatuang. Ia e ma. Ko salo ke le fa ko ngari ma e kamala. Ia. Mare kama kasi inis. Ia o maua ia tanga pala so o la vai tu ai. O tanga pala mo fenga fa miringa. O tanga pala mo si ina la fa miringa. Ma tanga pala e so soani. Ilinga lua ina lo fa miringa fa atasi ma fetile sa o mona to fa ina mo fenga lo pik mana ia ole afo nei ole tato wanga na fikile sele wa ese kasi kilo ia la tau ese mai li vai vale la valtala te le ai mana ia te lo se fa ma ave a tu ni lunga tato posta foile e tolu pa u i lunga posta o pa u le tu na vale tama tau mana o ngatu pa u ia o lo fa luina tātou pa u tele mana no yo tātou o lo awala ni ngalu ma tu te mai o lo fa atasi ma vaenga mo lo sanga le mu tātou safety kia lo wa yai pe on tāu mai la vai le lo fio vai se pa ia le siu lau lo au lo wa yai vaenga o mo pui malu le o lo sanga le mu ia fa yona mo le o la malo lo ina ole ono tatai mile toi ai ta sile toal la tu lo ko tato wafi fo ia mo le pao kwa mo ka ki ale ola tu toi ata la tu toi ata to wafi lo fia tu pel tato wa tunu okay wa ini sio va nga wa maktana na la to fa ia tu langa sa fa sile mo placing ola ko oka deposit fo ile ai o ye si wala tu fo tu langa fo ia sa tau ile fa sili ona tau filo le afia fiu tu de ai de ile o ye si tu langa pena o tu o tatu wa filo o ye o lo ye tatu wa fi fa le o ye ia ele ngata tatu au fa business ia o moto malao ai ngata tu tas au fa fa to angala le o le wai fai fatu anga o atu fa tau le fi ave utan manga ia wa tele na fai fatu anga ino telefoni e vili me ile ke o mari po i tai fal ia o le sulu inga le tu wa ave fo i tv ukan manga ono le mesa ta mai tau ina e tangata fai fatu anga ia taimi o le taimi malo si o le metu alo po monila sa ola tangata no fo utama vela la tu wafi e po ato ola le tio ia pole la au le ia tau fa sing ia le alo winga la ngau ngai fa wa gaming e lo fa fanga telefon ia o kamanga ina generator ngai ukare ai fa ngolongo me ka o maka me ka o gaming la Facebook ba ai gaming lo fa pe ba dia wa la ka ba la ka ba la wa o gaming lo fa pe marka ka o ye ni so fa to anga wa to wa tau to wa ya nga tele chemo manga ba yang fele o wa to so ina le tisa alfa natu ai tato por kalame ma tato falolo lo mo fatoang o lo taimine anga i mai susu mai tala mai au ia no mato tu ina tu le se fa mama avenga mo oi ia i tulanga lo ia tau tato so ifuanga ma lo fa ftai ia mo ni si va ngai tifia so no ia o te ina i minute tur ta fatano ngani ta mo si le fiele tu lo sunga koi o le fa manatu ia mal te fa fango tato falolo o me mo lava ma vaenga uma tato falolo fa pito fa mama avenga lo ia
o le me mau nei o le olo e mau nei I polu o lo fa alwina vo isa Salawas. awala ni ngalo ia tatou no fo mamao ma le tulanga o le tatou falolo o lo ia tatou numero telefoni fa so time I funga lei vai tele masale longa fo a o le asiasi lunga o penga tafa ilang il tatou Facebook page ia por fa nga ina mo tatou mo app ia ma le samo make por fa ngo tatou fa tanga se feina o savali se feina le pasi mal se le ni feo inga ala we tatou o nanga fa mama avenga mo tatou no o le tau vai ngana o le la fo me tu pe le ni tamiti va fo sa walu le si me alu fa la ai o ki a ko me le nga mi le se le ele ana fa tau sa mo wale ia se trust dia ka ko ia tu langana lo ia fang mo tatou company ia amele ni ta yao ia mo muli toile fa tele la vale pulenga male malu le tatou finga luenga ili tatou tunu popanga umal tatou fa lo mi un tu va tu le aso ma le time ia se tu ia elinga te finga fa taunga ia mal tatou pro ke ti fo ile le fa lu ia wa e se la le pro ke ti do okay so na la lu pro ke ti o atu ma fa fa te to tasi voi tau nu lo la le scounting ia ale fo la ta dia le scounting mana ia so tau ti al so hot tan mi o ka kare pe fiki pro ke ia ko olong yo mi le ka olong yo kusien ka ba ka men ma ko ba ia o tulangana lo ia I fa tatou company mo tatou umalava e pe on ta ua ele o fa pito unha falsi sila company I so la visita si o na mi to son ia mai ia te nei ia o la foi singa ngana mo sala tatou por kalam la foi nu le aina ia ai to ti mata le penga ia wala lu mo tatou maftanga ia ma fainga pa anga foi mo fa lo fa tonga ia ma 685 radio ai ma te minei manuia la singa uma ile fale ma lu fafo ia batasi ma le uta ma tai wo tofi tatou tenga lu ai God bless manuia aso ya manuia foi le seta mau tapenanga le seta li quick ya ma so yo le tapenanga to tatou fa lo le wa mai mo mai ni tai au ile awina to tatou fa salonga mai foi o le tulanga pe ona I fa la wi lo tatou fa lo fiso fa toanga ia pe ona tau fa ya to le so ga quick tau folatu ia le tulanga le tele o fa la wi lo tatou ia mai mo mai tunu mo mau anga I lungo le Facebook page tatou vaenga le falolo whaatoanga ia mai wala au mai toi ina polo matua po ai lava tangata le tau siel a inga pole alme mo mia le mo mia le fiti leisa pe mo mia le fale lei palapala pe mo mia le fatula au ia na e tutongia sa oa mele ina tau fai tete me hoa person e voi ngai vili me vaso le ria va se kupe o la vai la au pole ale o ke va kwa le ya se me o faiari ale leila nga pei mai o ina al watu sa o ale o vaenga le nei ia matoi sa mo piki mai le o loa ala u fa tau le mea na wala au watu ia te oi